After receiving an invitation to come and see, Imuri I tau tito manini ahia I whanor a hermei hio wa amui mai au I te tariti ai tumiti et whiam o et mumhan hopi ane no te teimi matamua I piti hu monor out umateti. No whata no hi honei au I tau tane matamua. Et mai titoru matahiti tau e wo I te au I tau whawha ore e tau eria. I tau tumor ameir tui titi hapa o I au te mahanhana. A I te au I te whaar o e te oa o te whea I haatira I au. Te reira mau te haapura a e te buan e te vero. Taru hepeta mai muri mai, warawa iau I te whawhaura a no te paptitora a e te umitu I te aora. E u hamata vau I te utere I pipi nat metia, no atu e ere te uorar a e te mea mai te eroa I te roar a o te etere. No unei, no te whare I te o mohame te ere amure o reera, ere o rei tuha a I te petino nei. E te pēwarua e te eia whanauhia. Wa whaohia mai e ua paruhia te ewaneria a e tumitia. Ua patuhia te whare purer a e ua hapa o mai te hia. Te waine ho e whatarer anō te etaritia, mai te profeta e te atu I te whia whatare o te whinua iso. E te ho e am a te I te maumero no te whawhaura. Te inene I te tau he mai iau e I te automaiti ar te hia I maua I te whaorara. E te whaamuhia nei te atatat I te promet e a te atua. E te hor ohia nei te morawea no te tawini. Mai te amtara ame ia wo imiti atua I te aptuputu e I te whaanhau I tana motamari I. No te whaatupu I to tātou tahuti ore e te oramure ore. Ma te reira wha wa whau mei o ia I tātou. Ia patu I te mau hai hamorira I reira mātou e whari I ei I te ite e te mau oroa no te whaorara a e te whatetera a. E rawe ei e hap o I te mau whaur a o te taamu I tātou I ei tumitia. E whaahuhi ai I te manau no te atuar a. E putuputu pinipine ai no te haaman o ia itu e no te apue I te te irto iana. Te vene I te whananor a te taritia. E tono mo te hapa no to tātou mai te pewarua. Te taritia o te pepa eia I reira tātou e patue I te mo utua wharemure ore. A proporo e iau I to e hoa e whaaruru nei I te whiwhi irto I tona orara a. Wani atu vau e hatona huru I te pēno te moni. Ma te roi mota, pahono mai nei o ia e, te tauturu nei tona e piti tōpo iana, nā rutu I te moni hapera am a. Wana o whaahu mai o ia. Ai te vau I te hiara mātou I te emahana, ahiri ai te taritia. Pahono atura vau, te taritia, o te momero ia. O rātou te horo anei ma te aute e te oa I te mo hapera am a. No te tauturu I te whia I roto pia tātou, te roto I te hepo. Te wharinei o toi I te mohotu o tō rātou whaar o. E tō rātou ono no ia pe e ia I tumitia. Te umu hoa pipi e nā tumitia. E hana tātou e hawhawha ore I te hepa umerehia, tā te whatu e whatupu nei, nā rātou ia tātou tan e taritia. No atu tō tātou mo hape I te teiteme e whia horo o tātou, e te te atu e whia whar I tātou. Wariro rā tātou pā atoa e utua whare hoi I rutu I mitia. Tan e taritia o te whaaterer aia. Tāne I horo o mai no te arat e no te hamit e ia tātou. I haomurian e tātou iana e ia tawanian e tātou I te te. O tatarahapa me te motu heine e te manor ae e ere rātou I te mero I tuito I te tote e te tauturu no te mea te tawini nei rātou I te premiere o re rei te whia api te maheni. Te rito te motu heine e te momero I tuito roa e no te tote e te tauturu. No te mea te tauturu nei rātou I te tātou motamari e te whia api tau arahei e te hapua I ai tō rātou whaar o ia I tumitia. Ai ta te tote e te tauturu e ta o te ahia I tu e pia irto I tu e te hapa. I tu e hapi ira a I te tapati. I tu e ativite. Ori rai tu e pretitinir a irto I te whinua iso. Ori rai te pretitinir ar hei. Te tote e te tauturu o te mauheine ia no te whawhaur a o te taritia. O tātou ia. Tātou tate tei e o tātou pa atoa. O tātou amuir a nā te aonei no te arwha e no te tawinir a. Nā te wahai atoa I te mau wahai atoa e herehi e tātou, e riro no tātou, e tuha ano te toti e te tauturu. A whaituitu e tātou I te whaatipui tāna wha hanhana. Oi hoi, e roi whaoti I te mau heni I te uhipa te atua, ma te tata hoe e ma te amui. I te horor a I te tauturu a I te wewe, te tauturu a I te mai, te tauturu a I te whia a, te tauturu a I te ite ore, te tauturu a I te mau mea atoa e hamari raune I te oa e te harir ai mua. Te wea toa nei te reira hurumero a I ruto I te mau pupu preti pūtero e te whanhor a o te taritia. No te mau whaito matahiti atoa, o ia atoa, ta tātou motamari e te whia api. Wa hau atu te taritia I te mau wharepurir a e I te whaterer a no te hapor a whaarpo. Te taritia o tātou ia te mau mero. O tātou te taritia I tu miti e te whiam o I te mau mhan hopi ane. O te mitia te upo o e te pirofita e au hanona.
O promai te whatue, inha, o te ta une mo hapi ra atumu, o rato ato o te tatrahapa, e o te haere mai ia unei, o rato ia ta une e taritia. E ite nei, o oia, no ta une e taritia, e o te vei papunua, i rito i ta une e taritia, e te anua tu i te hope ara, o oia ia ta ue whaatumu, in e ta une papa. Te motuhene te mo te e matana tātou ia i te e haamai te era amau, te riro ra e merono te taritia i tumitia. I reira tātou e taho ei i tō tātou whaaro, te aau, te puei, te manao, e te rima, no te whaatupu i tāna mo te meo puei rei. E ere hoi te tino nei no te taritia a te mitia nei i te mero hoe, e rawe hera. Mo prau te hoe whea api te maroa i tono me tua whenei. I tone in era, e te mo te mea toa e horo awau ho e taramarite no te tuha ahuru. Te manone e ue, nā ruto i te ho e taramarite e o te tuhe wharapure a ta atoa i te patuhia. E ere anei te mea mama, ua putapu o ia, ua pahano atu, e mea whahehia roa. Te itera oe i te rira, i rito i to oe manao. O bro o ia, e mea nene he roa rātou, e rewer he mirioni. E o mo hohere, e whaar o tō tātou, mai tō tō e tamari. E ia o oa i te ae, tū te iti o tō tātou mo tautu ora a, e whaatupu te reira i te ae e arhei, i rito i te pateria o te atua. Tā tātou whae i rito i tōna pateria, o te awhaira amai i te te, i te metiara. Mai tā tātou e tei o nei, i rito i te mo papa ira amoa, o horo a te whaora, i te anir ae i tō atnefi. Te vera nei te whea amai, i rito pui o tō, a hopoi mai, i a rātou i o nei. E whea ar o hia nei, i te atu mohuru ati, a hopoi mai i a rātou i o nei. E whaoravau i a rātou, e arwhoi tō ui a o tōna, o i hoi tō u a au i te arwha. Te itene hoi i au e, o nawa e tō o tō whaar o, i a whaoravau i a o tō. Ai tāne tō tātou pa atoa, e mau ati o te au i a hopoi hia, i te pai awae o te whaora. Te te o nei tātou, haere mei rā te mau ta atoa. Mā te a au ho e, i te hopoi rā mai i tō rātou whai amai. E wanari rā rātou pa atoa, e te whia tino mai te ei. E te pior ai rātou hio, i raro i tōna pai awe, e u hamuri a tura i ana. Mai tu e te mai titi, te o whau i te tuha ahuru ma te whaaro. Tu e mitu o hene o tei, e hina arune i te ar whahoro o te whatu. Tu e mitu o tāne, e tautu o nei, no te upuru i tōna utua whare. I tō tātou motupuna, e hina arune i te mo oro ono te whaorara, e te whate te rā. E a tātou tate tei, o te whaapine i te mo whawhaura e te atua, e te mo hepito mātoa, te hina arune tātou i te te, e enen he tātou e awha i te te, i te whaorar aora a te whaora. E au motu hene e mo te ehere, te tutawani tātou i a riro, e ho ea tō rātou a au. E ia ho ea tō rātou whirurira. E a riro e tāta he haa, te uraro, te maru, ohi e ia taparu atu. Te i te whaorom ei, e te hite hite ore. Te au mai te e te mo mea atoa, te i tui te apor a e te mo whauera a te atua, e te mo te mea atoa. Te tutawani tātou i a riro, mai a i tumitiara. Te whai te papune au e tā ritea nāt mitia. O tātou te mo rawe a nārtu i te reira. E rawe e tō tātou whaora, e te tar ehara o i tumitia, i tāna mo uhipar heroa e, mai te nei atu, e te atu i te teme e hoi whaho mai ei oia. Mai tāte peritine Russell M. Nelson i hapi, o parau te whatue, inha e rawe e au i tā uhipa, i te tau mau no te reira. E te horo atu nei au i a oto, te whauera a i a haputuputu amui mai oto, i a oto hio. E i a whanonhau i a oto hio, e i a whaine nei oto hio, e i a hamo i a oto hio. O ia, ia tama i tō oto a au, e ia horo i tama hoi i tō oto morima, e tō oto mo awe. I mo ia unei, ia te ia unei, ia tama atu i otona. A pahono ana e te ani rā te atua, ma te i tō oa, no te haputuputu amui, te whanhonho, te whainene, e te ham o i tātou hio. That you assemble yourselves together and organize yourselves and prepare yourselves and sanctify yourselves, yea, purify your hearts and cleanse your hands and your feet before me, that I may make you clean. May we respond to this divine invitation and joyfully assemble, organize, prepare, and sanctify ourselves is my humble prayer. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen.